imaju skoro 2 metra, a brži su i od vjetra. Oni na treningu skoče i po 200 puta i uspjeh je njihova jedina ruta. Oni odbojku treniraju skoro svakog dana. Ovi dečki su skroz bez mana. Marin i Josip njihova su imena slavna, a uspjeh im je zacementiran koliko je Slavonija ravna. Odbojka je sport s loptom u kojem se dvije suparničke momčadi natječu na terenu s razapetom mrežom na sredini širine 1 metra i dužine 9,5 metara. William Morgan je zapisan u povijesti kao stvoritelj odbojke, a na olimpijskim igrama prvi put se pojavila u Tokiju davne 1964. godine. Od 1979. godine odbojkaški klub Nuštar bez prestanka djeluje i dan danas, a Marin i Josip samo su mali djelić brojnih generacija koje je ovaj klub u svojoj dugogodišnjoj karijeri iznjedrio. Wow! Ovo je bilo super, dečki. Dajte mi po peticu. Za početak, ja sam čula da ti još ideš zapravo u osnovnu školu. Je. Oko 195 u prije. I još ćeš rasti, pretpostavljam. Vjerovatno, da. Do koliko se nadaš da ćeš narasti? Pa do 2 metra, 2,02. Ti si nešto niži, ali si tu negdje. 190, tako. Da. Što misliš, dokle ćeš narasti? Nadam se ne više 195, onda je već previše. Jel mislite da ste narasli zbog sporta kojim se bavite? Pa većinom da. A sport kojim se bavite je? Odbojka. Zašto ste se odlučili baš na odbojku? Pa sport mi se sviđa, nema nekog velikog fizičkog kontakta. Velika većina kaže da je kao ženski sport, ali to nije istina. Uopće odbojka je dosta zahtjevan sport i puno zahtjeva od vas. Marin ima pravo, jer ova grupna igra u kojoj se dvije ekipe od po 6 igrača bore na terenu dimenzije 18 puta 9 metara obiluje brzinom i svestranim pokretima tijela, pa se od igrača očekuje brze reakcije, sabranost i trenutna snalažljivost. Glavna obilježja današnjih nacionalnih selekcija su snaga i visina. Zašto si se ti upisao na odbojku? Pa iskreno zbog rekreacije na početku, ali kad sam vidio da to polako ide prema većem nivou i da mi počinje biti zabavno, ostao sam evo već duže vrijeme i sviđa mi se, pravo da vam kažem. Ono što je kod odbojke vrlo bitno i važno, složili su se i Marin i Josip, je da igrači budu dobro zagrijani i trenirani, ali i da igrači igraju složno. Dječaci kad su mali zamišljaju da će biti nogometaši jednog dana, uspješni, velike su plaće. U odbojci nisu baš toliki veliki iznosi i završili ste zapravo ovdje u ovom divnom timskom sportu. Što je bitno zapravo kod odbojke? Što je onako, po čemu je ona specifična? Pa po tome da treba imati jako dobar tim, treba biti dobar sa suigračima, znači nikad ne treba jedni drugima prigovarati, uvijek treba biti, i ako gubite, ako pobjeđujete, uvijek treba biti skladni i jedni dobri prema drugima. Pa treba se slagati sa ekipom i raditi, postepeno će taj rad donijeti rezultate. Znači li to ako je samo jedna slaba karika u timu, da tim neće biti dovoljno uspješan? S radom će postići šta želi, tako da ne vjerujem. Ako radi sa ekipom, složit će se kao puzle, odbojka je kao puzle. Ako jedan fali, poradit će se malo više na njemu i to je to. Koliko zapravo puta tjedno trenirate? Pa trenutno 2 puta, nadamo se da će biti i više. A koliko bi se trebalo trenirati da se postignu vrhunski rezultati? Najviše 3 do 4 puta. Po koliko sati? Pa po 2,5 sata. Šta u ta 2 sata sve radite? Što to obuhvati? Pa početkom, znači zagrijavanje, onda u parovima radimo, evo, kao što se može vidjeti, ovako zagrijavamo se isto, poslije idemo na pucanje i smečiranje, pa radimo poslije toga prijem i poslije toga idemo na servis i na kraju radimo, kako bi rekao, taktiku, postavu. Što bi ti rekao da je najteže od svega toga? Najteže? Tehnika. Za tehniku treba najviše vremena da se postigne, a kompletno u cijeloj odbojci, kao u timu, sve pozicije su jednako teške. Je li bitnije biti brz ili snažan?
Pa jednako, jedno i drugo, u biti nije ni brzina ni snaga, nego po većini mozak. Nije uopće bitno koliko jako udariti neko loptu može, nego je bitnije gledati gdje je neka rupa i kako će se lakše dobiti poen. Znači treba biti i pametan, inteligentan. Imate li nekog u timu koji je baš onako upravo ta pametna glava? Svi smo. Ne treba nikog izdvajati iz jednog tima, svi jednako igraju, po meni, sve je okej. Pametna, brza i eksplozivna ekipa će zapravo dobiti poen ako igrači prebace loptu preko mreže u protivničko polje, na način da je protivnik ne uspije održati u zraku i vratiti natrag preko mreže, na dozvoljen način, prije nego li padne na teren. Jel imate neke svoje vjerne navijače? Pa ponekad ovi iz kluba, stariji dečki pa mlađi, podupiremo jedni drugo, uvijek. Jel vam fale sada i nedostaju u natjecanju? Pa fale dosta, naravno da fale to navijanje, podrška od svojih navijača, fali jednostavno. I žao nam je što je tako ova situacija, ali šta je tu je. Jel vam bude trema ili jedva čekate na natjecanju da ispucate svu energiju na teren? Pa na natjecanju ovako na utakmici da, i na državnom isto, pogotovo. Sad šteta što nema tog državnog eto, ali nadamo se da će se otvoriti, da će biti. Znači treme nema? No, kakve treme, ništa od toga. Samo jedva čekate ispucati. Da se Puno uspjeha želim. Hvala. Teren je vaš. Pustili smo Marina i Josipa da marljivo treniraju ovaj drugi po redu najpopularniji sport u svijetu, odmah iza nogometa, i kriomice brojili njihove skokove. Ne bi li izbrojali koliko prosječan odbojkaš skoči za vrijeme treninga, jer naime, većina odbojkaša skoči čak 300 puta za vrijeme jedne utakmice. Odbojka je jako zahtjevni tehnički sport, znači morate biti fizički spremni i morate imati tehniku. Jako puno radimo na tehnici, na mlađim generacijama, jer jednostavno snagu nemamo ni dovoljno trenirani, ni dovoljno trenerskog kadra, niti uvjet uopće da bi mogli raditi i snagu i tehniku. Tako da smo se onda orijentirani na tehniku, a snagu im prepuštamo, pošto većinom i nogomet igraju i sve, onda fizičku snagu dolaze kroz nogomet, basket i većinom svi bave se sa bar 2-3 sporta, znači ovo je od nas samo. Kada bi zapravo preporučili dječacima, djevojčicama da se priključe i da se počnu baviti odbojkom? Znači što se tiče dječaka i djevojčica, to je ogromna razlika, mi radimo samo s dečkima. S curama se uvijek nešto ranije kreće. Međutim, dečki realno prije nekog 3., 4. razreda osnovne škole nemaju fizičku snagu da bi mogli naučiti pravilnu tehniku. I onda se postavlja problem ako nemaju fizičke snage, onda ne možete ih naučiti pravilnu tehniku jer oni nadoknađuju snagu tako da nepravilno odigraju loptu. I onda da bi to kasnije ispravili, to je puno veći problem nego od starta kada ga možete naučiti, znači da se pravilno postavi, da pravilno odigra prstima, da pravilno odigra čekićem. I onda jednostavno mislim da je negdje optimum, neki kraj 3., početak 4. razreda osnovne škole da se počne sa odbojkom, ozbiljno baviti, mislim, ozbiljno trenirati. Ste pozvati svu djecu, ne samo iz Nuštra, nego iz okolnih mjesta da dođu, da se priključe i gdje vas mogu naći? Evo, ja se nadam prije svega da će jednog dana realizirati nam dvoranu, da uopće dobijemo dovoljan adekvatan prostor da bi mogli raditi, da bi mogli primiti više mlađe djece. Međutim, općenito odbojka nije toliko atraktivan sport, onda je općenito djecu teško dobiti. A znači što se nas tiče, mi smo ovdje uvijek u dvorani ponedjeljkom i četvrtkom. Trenutno od 8, inače od 7, dok se ne smiri situacija s koronom, ne možemo, jednostavno biti sat vremena razmaka između našeg treninga i nastave i evo, nadam se nagodno da će krenuti sve u normalu. Mogu se slobodno javiti našem predsjedniku, dečkima koji su treneri, Stjepanu, Ivanu, meni ili bilo kome iz kluba. Jednom od ova 2 dana, eventualno vikendom utakmicu kad imamo preko Facebooka, obično imamo i prenos utakmica i objave i tako da slobodno se mogu prijaviti preko koje god puta žele. Za kraj još samo možemo poželjeti cijelom odbojkaškom klubu Nuštar puno uspjeha u daljnjem radu. Bravo momci, samo tako naprijed!